Karbi lamedamai lapen Karbi Cultural Society pen chongmai pi ke padujia ni ke hot. Dong kamu long Italy Toronto European Master Game along kecepate dun pen nong ekilong abang pubang piapan karcho. Hamren along West Karbi along Mela Samiti soarlo asong keseng. Kardom Karbi prime time long pen nili junalite movie non birtang ton pen ajuik tha. Karbi lamedamai lapen Karbi Culture Society chilang pen phai kuning kora hini ani pen dipu tarlang sujutang klamalong Karbia khayamai pimati chongmai pi ke padujia phansik dang boma birta nili tu mahempi phirang ke pen ladak birta nang pale. Karbi lamedamai lapen Karbi Culture Society tumpa dirpi pen phai kuning kora hini ani pen phai kuning kora pliani an dipu tarlang sujutang klamalong Karbi khayamai pimati chongmai pi paduji laso chongmai pi along Karbi anglong penang parta Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland Barak-Valley Highway pen bang surihini dokai abang potum nang chitong dunji chongmai pi kapachunji apan non hechong bidesing rong pi apan mai pula pen kam sing hanse apan pongchun bang arpu peksi tirika mamai ta seng pontanglo dibu Karbi lamed amay asai hemalong chiting kore silke pani Karbi lamed amay pusuren kramsa Karbi Cultural Society a pongchun bang bidesing rong pi lapen perangke tumang bong kaching ke chithana hutsi la solam pachetak pon Rasila bangke itu maka prek nang tum mathanang na kinang tum kenang jene ke thang nang bangala no lake reng bong hom richo kaya hut ka pinchong tekang Karbi atu machong mai pi Karbi tum ke thenai ammai lo Karbi richo tum si claim nang ye follow sa Karbi richo tum ta ke thek bule puram kali ki e bule ki puram kali tam ka kai benang lo amase ni tum o wiki ni bang si bang si kilo Rasila mera mai la Karbi Cultural Society masih nang si kilo si Karbi Cultural Society na Karbi lamedamai atum pakir pinponsi ke do an Karbi khayam paso da kes e pencheng lok an khay do tuman ching room si labang so mai bang ke papon non ke bangi November siklo kore ni kore kore pita ron si do po sila solong jasa met per bang Karbi khay to makisung ko chak si chingwai pongi Karbi atum kilo kisung konat ke do akar bi kupia ke sung ko konat lapen ko solo ke cherabunji Karbi anglong ke do Karbi ke sung angtan ke do Karbi dum kupilo nang kleman ko angtan ke do Karbi tum ke sung ut Karbi anglong ke do Karbi tum kupilo ka maka dunanji ola hai ka to alam te putazu ke chingwai pa ke ponji ki kidu ki cikat ki hilu kidu ki dam ki hilu along kapre kadim kidu pen ajoy ni masih alam kecil 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 tunta dulu mitanga kecil tanga peri indeng sumpota kacik ciri ni lepuson ta dulu lepuson akar biar tum dulu non ke lepuson cingrum bom pe masih penangan ke cingrum maning hang ring kilo penasau kap cingrum pen ali bang ke lain lo ke penangan atum ke bang kayak puru long kidun je tum siki ong lepuson si dulu kapre kat along ke tum ke silahala bang so tuman ta non bang ke cicing ni lo bitum Karbi tum tan ni thang alam do bitum Karbi tum tan tum pindeng ni sumpot do bitum lahai pindeng sumpot ni tum ta endun ko penitum alama kia teng si tum ta cari dun ko la pusonan si bang pasti bitum la so chong mai pi ke dunan ko ke la son hen chong maya long Karbi dihin chokam aputhak kachingwai aklong paleji pu alam do rapchari kapanan ke chana palma kali Cita dah bangke Karbiatum Karbianglong lapen nijang Karbianglong pena parata ohom angka kapre along rilong dah kawaling bundo lapen parata ohom ben cedai lo laso astet lo ta Karbiatum do asila anak Karbiatum han kedo kecepalong ka joini tum theklong lo itum la chokamahin punon mate lamahin punon tum opene jutang hin punon mate hampangin pusakna asap suka ceprek dokok thai lumini asil hai khormul pa bedeji afan koson se Karbi tum isibet uthai ma koson se alam ki isibet ji ma koson jutang jepat isibet uthai ji ma jo hala so putha kaching bai nang kusila so chongmai pike paduji asila so chongmai pike nikan suri kripo nikan sam do alo la pela so phang tum chingilo pene
reng boham akai huta padulu pujiting lo la se adun thu bangke surihini ra tre phoning kan padolo la pen pineng bangke la so sam thom ang dengko si majok ma thadun nang ne la ke Rachari ale pan kanji pan kali la ke Karbi khai sibet ke pangrum ji pan Karbi jitang jubat alam ki sibet ke padu thanji mine prosuma tha pan si la so achomai ti ke paduji Italy Toronto along non head jong kipado European Master Game along chipate dun pen nong ikilong dun abang bubang pia tumaphan dongkam mukam along chiting kore sir kepani archo si kurwang thu pajir pon pusi dongkam mukam peneli tuma phirang ki kat news along peta nang pale Italy Toronto along non head jong kipado European Master Game along chipate dun pen nong ikilong dun abang bubang pia tumaphan West Karbi along dongkam mukam high school along archo si kurwang thu pajir Karbi Anglong Sport Association may pumati Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang Karcho may long chitong dun CRDP dun alang di Karbi Anglong along kijui kapatuan nat kapaching turponji apan long inkoira truck constituency tin along mini sport complex kim rang bom lopusi ning jelapen laso pan kuti pharohinira truck kep atangka kapanong pon alam ta CM Ronghang pen kachitong aradapan than participants along Karbi Anglong pen tapinan abang kubang kritundu nasi dunia market dongkam West Karbi Anglong district Master Game Association pen karju alang kumpang pasamai sik dengkong nasi karju market kini ada kilo lapen la sofi bangen ilkum sports culture ki banji nasi ye 30 plus to mafan 30 years age pen ke para to mafan encourage ki konji aphan alang kumpang tunda West Karbi Anglong dongkam all Assam Master Game Association pinning pinning aningkan 2019-20 laso penceta dongkam Master India mainan sekarang nilitung to July cikro 24 pen Delhi pen bariklo Europe Master Games Pacific Japan nilitung All India pen Kadokawe 136 official lapen players Tamilo lapen Assam pen nilitung Bangkrehini official lapen participants players nilitung Italy Torino Hanito Dailo lapen Harda Kedo 26 July pen 4th August and Europe Master Games Kekat, Kechon, Kewat football, badminton, table tennis, lahai ki patu je batai ni lo. Nasong mong penel to India hin pen 9 gold, 10 silver, and 14 bronze doing lo. Surihini rakre trok aningkan pen ke West Karbi Anglong te isi district kang team apotsi mahila samiti made so arlo asong sitami pangdang pontu pen chitini bhaing kore sil cap ani hamden multi utility conference hall along West Karbi Anglong district mahila samiti amahang ki pathek pona biata phirang ki hundor kropen biata nang pale sangbi binarong hangpi pen mai chepa him puponsi West Karbi Anglong district arlo ahawatin amahila samiti ke theki dingatum sitami chetong dun pen mai adipi dun mai long so arlo atum akisung akidu kachitong nang aputa koson si kachisong pen kachipa chok thekji la pen sarkar pen so arlo atum apan kapanong pia chakong hai hu kachipari deng dun long chi aputhak kachithan kachimum patupon labang so mahila samiti mate so arlo asong la ke methang pen kacharja pasong ladak rat charia song la pen thorama song thangnat kachirap ave bonta so arlo atum methang aja kong pen kacharja thekji aphansi kemang pusi maya long chithan Penangan jingki jingwai data pi West Karbi Anglong District Mahila Samiti Seng Ponsi Arpusitame Chipipon President Sangpi Rinu Tisopi Working President Sangpi Indira Tokpipi Vice President Abangkithom Sangpi Ambika Devi Sangpi Jotimoni Bordoloi Sangpi Purnima Phangchopi Sangpi Karirong Pipi Sangpi Amputi Sopi Secretary Sangpi Icon Timungpi Joint Secretary Bangpo Sangpi Sangwai Teronpi Sangpi Basanti Katharpi Sangpi Mona Lisa Pulung Sangpi Jinupatar lapen Sangpi Dipali Bhagawati tumhenlo purely nili tumbangke ladake kadu kave Karbi pupelo Nepali pupelo Kosari pupelo kadu kave tumta nili tumke dorape claim rapet lapen nili tumke ladake religion alam ta wangwe lapen political alam ta nili tumke wangwe lasi nili tum kadu kave ta lapu Suarlo do anta nili tumke claim rapet dia phan usi nili tum ladake kemang la penon ke West Karbi Anglong Police District dokoklo la sila data mohila miti isi ke sengji aphan
dakat district phanta kiseng je phansi nili tum ke bang la sinili tum ke women organization nili tum soarlo phan akam lok sinili tum ke claim ke mang la pen akeme phan la pen kosonsi soarlo tum ke claim ke dam thekji akeme pen ke claim ke dam thekji ma la hoya phaksi nili tum pini ka chingwai at pen nili tum la dak west Karbi Anglong atuma phanta akimi district mohila samiti kiseng non malam so por phan bir ta muing ton piksna wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sono warsai kemi along ninghangatum ali chuen dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro phan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge Dipu Karbi Anglong lasi lan se kachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chlorate Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chlorate Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mopi puthot birta long wang thulo langpher MSC constituency richo hidialong MLAD scheme pen kim rang ponsi chitini phai ingkora ner kepani HD minister sumrong hang arideng pen kangpu pona birta pherang ke pen birta nang pale kangpu amai pachara block pen richo hidi English school along than bangla pen osomara pia pola pen SMC angbong amai padupon labang so amai long puding terang pen kachari pon amai along kangjang terang pen si alhi kapachini por enlo Mayalong Alihaman pen HD Minister Sumrong Hang, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horan Singh Be, EM Atum Lun Singh Teron, Mongor Singh Timong, MSC Atum Ram Singh Timong, Richard Tokbi, Bukolia Municipal Board Chairman Pen Chenglok, Pinangan Kithegiting Atum Chetong Dun. Labang so Mayalong School Putak Kidung Kisung Alam, HD Minister Sumrong Hang pen School Kepa Messenger Putak, Rat Angnolam Thekijai Patu, MP Horan Singh Be Hin Penta, MP Scheme pen School Ahem Kepa Messenger Pan, Lam Chak Chipitekang. Don Haru sira poke pro podake Karbi kur potak gulat kubusi nini. Mungkin kono. Tentang lok lonjang tungjang panjang lijang Karbi kur potak tak kebelet pon. Sama menjelo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahin penta. Sekolah hem kikim ponjia panjai tekang si mesen pen mai pacun pon. Lada building. Laso ricu ini English LP School, English ME School, English High School. Laso building yang di Pusipulo, laso ini dikajo nomor konsil pen. Ada two-story building di Pontianak Valley dan sebuah lamcak. Laso itu ini English School pen, mulai dari Pano, UPC. Kata lihat student tunggu kata dalam pabida, ayat untuk ikut dari doa ini ada nomor itu. Guwahati Karbi Student Boys Hostel along Chitini Bhayeng Koraner Kepani Anikang Sam Porpai Troxy Aporpen Porpai Sirke Prachitim Aporan Karbi Alam Kang Tim Kaning Je Kachipati ke Padupona Birta Kat News sa Hemalong Birta Nangle Karbi Anglong Adang Pi Along Ke Ongdung Ili Karbi Akhay Atum Akhay Ka Prekalam Pangvui Vepin Pen Lam Kaning Je Pajut Tek Tedet Lapuson Sinang Man Bom Tanglo Lam Kachathan Sitame Keng Sang Parok Alam Ningje Pon Vektiti Lamet Kawe Akhay Ke Kititang Pusar Chandrakanta Terang Alun Along Sitami Dolo Karbiara To Anta Arjulong Tahaypo Lasi Bang Keng Sang Parok Ahomatum Along Rile Kachari Apan Nang Tokok Pusitami Mitangilam Ikike Chetene Nang Ni Lapen Cerai Konver Nang Chi Uwi Kimia Tumta Kay Amoy Arbung Lo Apot Uwi Kimia Tumta Adeng Dolo Pu Mathapen Bang So Sayang Deng Kepaman Ponji Apan Karbi Hostel Amonitor Linson Ronghang JJKSA Amay Pu Barim Thorom Sing Ronghang Lapen Hostel Do Rapet Akorti Do An Chingwai Chingsai Pen Karbi Alam Kang Tim Kaning Je Kachipati Padupon Lupusi Alang Litumpen Pachini Kachipati Along Ke Chengsi Anong E Hasting Teron Si Chipalong Lo Adun Thu Anong E Sar Korim Teron Lapen Kithom Anong E Jari Hansi Atum Si Chipalong Pon Lo Labang Suka Chipati Along Linson Ronghang Thorom Sing Ronghang Montier Be Lapen Sar Mukrang Bi Atum Si Include Inside Dun Lo Karbi Prime Time Mangkela Pons Kang Ton Peikla Dumithak Me Kuwang Thu